улам Кур'анды барактаган сайын жүрөктөгү ушак, айың, жамандоо, кызганыч, кексактоо, көрө албастык жазылып калган блокнотту сыйрый бериш керек да, күнүнө бирден. Анын ордуна жаттаган жаңы сүрөлөр барып чаптала бериш керек. Бирок саутан ла ясаан фи калбин вахид. Бирок бир жүрөккө эки үн эч качан батпайт. Эки үн бир жүрөктө эч качан чогуу болбойт. Эмма сауту мусикия, эмма Кур'ан. Же жүрөктө музыка орнойт, же болбосо Кур'ан ошол жерге батыш керек. Кур'ан түптөлүп калган жүрөккө эч качан музыка кирбейт, башпа калбайт. Ал эми музыка орношуп алган жүрөккө Кур'ан эч качан жакындабайт. Ошол себептен телефонуңардын чыңгырагындагы лампадаларды өчүрүп, кадимгилерде чыңгыр дегени бар го баягы. Тыр деп атат го, азыр кимдир бирөө кулактын кужурун алып аткандар. Ошолорду коюп койгула. Музыка угулушу менен жүрөктөн Кур'ан сурулуп чыгып кетет, Кудай сактасын. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Кур'ан бул колго үйрөтүлгөн төө сыяктуу. Улам аны кашылап, үйрөтүп, тырмам эле турбасаң, жем берип, ал дароо жапайлыгына айланып кетет деген. Көрсө, колго үйрөтүлгөн үй айвандарынын ичинен эң тез жапай болуп кете турганы төө экен. Куд ошол сыяктуу Кур'анды улам барактап окуп, намазга кошуп турбасаңыз, анда дароо эле ал жапайланып кетет дейт пайгамбарыбыз. Баягы эле тез бүтүргөн, тез бүтүрөсүз го, пешинде эле куптанды эле эп тарс нар бери кылып туруп бүтүрүп. Кавсар анан ихлас. Кавсар инна атайнакел. Кавсар фасали ли раббика ванхар инна шанику хуэл. Абитар андагы эң абитар дегенди о шерге барып каласыз да, ошол жака. Рүкүгө жетип. Абитар дегенде күнү кармап калып атасыз. Андай эмес. Күнүгө жаттаган сүрөңүздү намазга кошуу менен убара болуң. Күнүгө жаттаган сүрөңүздү намазга кошуу менен шашпай окуй бериң. Кур'ан жаттоо үчүн кичине аракет кылыш керек. Шымаланып, ар бир инсан өзүнө вирт кылыш керек. Зээнге эч качан сөйөнбөш керек. Мен 30 жол окуганда жөн жаттап коем дебегиле. Эч качан. Сиз Фатиха сүрөсүн үйгө барып 70 жол окуң. 70 жол окуң. Сиз Фатиха сүрөсүн 7 жол окуганга кийинен чолоңуз тиет да, багымдаттан кийинчи. Кантип эле 7 жол окуганга чыгынбайсыз. Пешинен 7 окуң, асыр шам куфтандан кийин. Ихласты ошентип окуп коюң. Субханалла. Кандай сонун. Ихлас сүрөсүн 3 жол окушуңуз менен бир хатымды соон алып атасыз. Шундый эмеспи? Бир хатымдын, буну пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси, бул сахих. 3 эле жол окуйсуз, 3 эле жол. А сиз бир күндө канча жол окуйсуз? Сиз бир күндө багымдаттан кийин 3, пешинден 3, асыр шам куфтандан 3, ошондо канча жол окуп атасыз? 15 жол окуп атасыз. Демек сиз канча жол хатым кылып атасыз? 5 жол Кур'ан хатым кылып атасыз. 3 жол оку десен, 4-үнчүсүн оку деген эмес деп жүрбөгүлө. Окуй бергиле. Анткени Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ким Ихлас сүрөсүн отурган абалда 10 эле жол окуп кое турган болсо, ал ордунан тургучакты болбой Аллах тааланын күнөөсүн кечирип коет деген. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Наввиру буютакум мастатаатум." Алыңардын жетишинче үйүңөрдү нурга бөлөгүлө. Бирөөнүн үйүндө бир вазада гүл туруп калса, ошол үйдөн чыга албай жаман кыйналасың, орго чыгып кетип баратканда дагы. Тигинден салып берип коесуң стаканчикке, мынча берип коесуңбу? Деп атып, сөзсүз түрдө берки көк пакет толуп калган. Ошого карабай, лампаңга карабай, бир ушундай чырпып көтөрүп келесиңер го. Салып коюп, аны момунда кылып, чоңойтуп алып, мактанып. Кара. Гүл менен үйдүн ичин ушундай коздоп аткандан кийин, "Наввиру буютакум мастатаатум." Алыңардын жетишинче үйүңөрдүн ичин нурга бөлөгүлө. Fa innal bayta alladhi yuqra fihi al-Qur'an. Kur'an üzgültüksüz okulup durgan üyden, yettesi'u ala ehli, özünün jaşoçularına bolup görbөгөндөй хан saray bolup görünöt. Şunda özüm. Bagı öz üyüm, ölöң töşөгüm dep kalasың go. Kur'an daim okulup durgan üy esine uşunçalık genen, jaybarakat, mıktı görünüp kalat. Ve yaksuru hayruh, үйдө береке болуп көрбөгөндөй ашып ташат. Ва тахзурухул малаика, ал үйдө периштелер байырлайт. Сиздин үнүңүзгө кадыресе периштелер көнүп калат. Ва тахжурухуш шаятин, ал үйдөн шайтандар безип качып кетет.
Wa innal baytellezî lâ yuqra fîhil Kur'an. Alemin Kur'an ünü uğulbagan, Kur'an okulbagan, Kur'an açılbagan üy. Yadî ala ahli. Şunçalık kir bolup, tar bolup görünöt. Adamların jüregi sıkıla başlayt üyesi. Üyüne girsele, uşul üyge girgin gelbey kaladi. Bezip kalat kebirkiler. Ankeni al üyde Kur'an okulbaydı. Ve yakillu hayruh, üyden bereke ketet. Bereke degen er menen ayalın ortasında ırk ketet. Baldar menen kızların ortasında ırk ketet. Yenenin bala ukpay kalat. Uşintip jakşılık ketet. Bereke ketet. Aylık mayanası jok olat. Üy özünçe bir çaldı barga aylana başlaydı. Ve tahjuruhul malaika. Al üyden perişteler bezip ketet dağı. Ve tahduruhun şayatin. Al üydü şeytanlar eyle alat da adat. Oğup durun eme. Sahabalar aytat. Perişteler bir ünge uşuncalık gönüp kalışat. Eğer oşol ün bir günle çıkpay kala turgan bolsa, anda perişteler bardığı oromot toşup gelip oşol ündün esin orup kalsa ziyaret kılıp kabar alıp duruşat. Ya Rabbi Allahumma şfiha mınaşul hafiza ecege şifa beresin dep perişteler dua kılat degen. Ankeni sizin ünüңүзгө kadimkidey perişteler gönüp kalganda. Dağı ünüңүz ukulbay kaldı. Emnege al üyden, al eje başka jakka göçüp ketip, je bolbasa saparga çıkıp ketip kıylada geliş kerek ele. Perişteler izdep anı taap. Ya Rabbi tınç, esen aman, kırsıktan tışkarı özünün üyüne barışın nasip etkin. Ankeni biz bunun ünün dağı okuz gelet dep dua kılışat. Subhanallah. Karabaysızbı sizin ünüңүз kimlerige kerek, kimler gönüp kalgan. Alemi Kur'an okulbagan üyde şeytanlar eyle olganda çardap jatışat. Jakşı uşul. Kur'an'ın bardığın jattap alış kerek, jattaş kerek degenden alısmın. Bирок siz kança жылдан beri namaz okup atasız? Azır uşul yerde ançamçaları 20 жылдан beri namaz okup atat. 30 жылдан beri namaz okup atat. Egerde 30 жылдан beri bir ayattan emes, siz iki tamgadan jattaganinizda azır siz karmagan Kur'an'dan bal tam kalmaktasır. Tıp 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 edip. Siz Kur'an'ı başından Fatiha'dan ıldıyacak emes. Ildıyından jogorı karab, teskerjide okup berip kalmaksız da. Şunçalı takşalıp kalmaksız. Былтыркы эле 3 сүрө менен кимдир бирөө быйылкы намазын эле улантып атат да. Быйыл 4-үнчү сүрөнү кошуп коеюнчу, 5-инчи сүрөнү кошуп коеюнчу деген жок да мисалы. Ошонтип эле жашап атабыз. Окуйм, мен эмнеге мындаймын? Мен 1 жылдын ичинде 5 сүрө жаттай албасам, эмнеме мынтым мен хажжаба болуп жүрөмүн, намаз окуган болуп. Кой мен 20 сүрө жаттаймын. Өзүнө ар бир адам план коюп жашаш керек, тактыйт, иш план менен жашаш керек. Мен 2020-жылы буйурса bir para Kur'an jattayım degenler kol kötörgülө. Men görөйүнчү bunu açkimdi tagынып alып эле görөйүнчү. Geçe jakында 63, 64, 67 yaşında eken Oşto Nokat'ta Sulayman Damla degen çoğun ustaz ötüp ketти. Kuday rahmat kılsın. Janazasına bardık. Doktor Kubeys degen Arap ustaz çıkıp men ana ata öyle tutur süyleyme sen de kişine süylep koy dep demesem kakaktanıp atıp mukaktanıp ошол жерде maga Sulayman Damlanın balasının aytkanına 2 gün boldu dedi. 2 günce 3 gün boldu. Atam Kur'an'dı toluk jattap kötörgönüne takrar menen bir cuma boldu. Bir cuma boldu. Oşogo Kubeys kengeş berçi emne kılsam, atamды kuantıp bir sarpay jabap koysam bu, je umraga jönötsöm bu. Uşul 67 yaşında Kur'an jat. Al Sulayman Damla degen ilim degen oşal kişide. Al Sovet doğrunda okugan uşuncha mıktı ustaz çoğun alim. Kur'an'a kolun boşotup akırın baraktap jattap algan. Hiç kimge aytpaptır da. Bürügü de aytpaptır. Uğru da bilbeptir. Bir cuma murda aytıptır. Bir cumadan keyin köz yumup atat. Subhanallah. Bara turgan jeri kayak? Firdavs el-A'la. Subhanallah. Kanday sonum. Baştabayız banda bizde. Bolo başlasak. Gününe bir ayattan. Ba WhatsApp'a girip sayılıp kalabızga keydi. Çık albay. Munda artık gayra gel olasın go. Bu yakar da gel olasın. Toğun görüp. Şunda magnette ba jıvaçkı mını yerine çap bulalım da. Bunayla bir ilip alganda.
Кухняга барса дагы ушинтип кетип бартат го. Мына жакта сабыз кылып атат, буякта мындай кылып атат. Пияз туурап атат, буяк туурап атат. Алла. Ошонун ордуна Кур'анды ачып коюп, улам жаттай берсе, субханалла. Не деген мыкты жеңиш. Кена Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам хайрукум мен тааллама ал-Кур'ана ва аллама. Силердин араңардагы эң мыкты инсан ал жасанган, кымбат ба машина минген, кымбат кийим кийген, мыкты тамда жашаган, же өтө маяналуу жогорку мансапта иштеген деген эмес пайгамбар. Хайрукум мен тааллама ал-Кур'ана ва аллама. Силердин араңардагы эң мыкты бул Аллахтын алдындагы эң мыкты орунга татыктуу боло турган ким ал десе, ал Кур'андан таалим алып аны өзгөлөргө үйрөтө билгендер деген. Subhanallah. Bilesizmi? Kur'an'dan 2 sure, 3 sure, 4 sure jattagandарға өзүнчө мамиле, толук jattagandарға Аллах Таала өзүнчө мамиле кылат. Kur'an jattaганды баштадыңыз да сиз. Kur'an jattaганды баштадыңыз. Кайсы бир инсан, кайсы бир эже, апа, жеңе же карындаш кыздарыбыз Kur'an барактап баштаптыр. Bir парага жетпей калды. Kaza жетип деген ажал келип, ал bir gün мүрт кетип, ахиретке Аллахтын алдына сапар тартып кетти. Аллах анын мүрзөсүнө аябай илимдүү периштени киргизип коет, кыяматка чейин аны жаткан ордунда хафиза кылып коет деп атат. Эң негизги белди бекен буш керек. Аллах Таала алгачкы сүрөнү Estağfurullah billah Alaq сүрөсүн. Iqra bismi rabbikallezî halaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Kaç ayet düşürdü? Algaçkı düşkün ayet bul 5 ayet. Allah Taala 4 ayet düşürse de özünün tanıdığı ihtiyar ile 5 ayet düşürüp koysa da özünün ihtiyar ile özü bilet ile 50 ayet düşürüp koysa da bolat ile bирок har bir neseni жаратуучусу өзү жакшы билет. Мисалы, мына менин колумдагы жана сиздердин колуңуздагы телефон, меники ушул Mi деген телефон, ары жок эч нерсеге жарабайт. Ушуга азыр мен iPhone'дун кубаттандыргычын сала турган болсом, анда ал түшпөйт. Же түшөбү? Түшпөйт. Ал эми мунун кубаттандыргычын эгерде iPhone'га сала турган болсом, анда ал дагы түшпөйт турабы? Демек, ар бир нерсенин өзүнүн каталогу бар, билет. İnsandı jaratkan Allah insanга emne zarıl emес, emne kerek emес, emne payda ziyan ekenin bilgendik üçün anın faili, insanın faili, telefon içindeki, internet, kompütürün içindeki materинская plata dep koyat. Özünün faili kadimkideyi, miyesi, ne dep koyasızlar? Megabayt, gigabaytları, emnelerdi kabul alat, emnelerdi kabul alal başın Allah bilgendik üçün algaçkı düşürgön sürönü Allah Taala 5 ayet düşürgön. Oşun üçün sahabalar men qara'al khamsa lem yensa kim sürelördi Kur'an ayetlerini daima hiç kemitpey daga aşıkça da kılbay 5 ayettan ele jattap jüre turgan bolsa al hiç kaçan unutpayt degen. Hiç kaçan unutpayt. Balаңызга bir nerseni үйrötkөндө dagı 5 жолу үйрөтсөңүз, al hiç kaçan unutpayt. Oşon üçün Allah Taala bir gündögü namazды 5 убакыт kılgan. Özünün şu bende özünün jaratуучусун unutup kalbasın dep. Emnege 4 vakt namaz emes. Allah Taala 4 vakt namaz kılıp koysa bolat ele, bирок insandын tabiatına söz türde 5 nerse kaytalanışı zarıl. Oşon üçün Allah Taala Kur'andagı algaç düşkön ayatты 5 ayet men düşürgön. Men qara'al khamsa lem yensa. Sahabalar aytat, kim har bir ayatты Kur'an'da 5 ayattan ele jattay turgan bolsa, jana ok jattaganın daim 5'ten kaytalap tura turgan bolsa, lem yensa al hiç kaçan unutpayt degen. Jadынан çıkarbayt. 10 yıl bekar ötüp ketet düşünsеңиздер dagı. Dagı uşintip bekar ötüp ketet. Bizge çeyinkiler de uşintip ötkörübürde. Bizden kiyinkiler uşintip ötkörübürbesin. Sahabalar bir iş jasasa çoğulup alışıp uşintip çoğulup alışıp. Aytçı, eğer çınık ahiretlik dost bolsoň, mende emne kemçildik bar dese, al orundan turup, sizde munogu kemçildik bar dese, aybay oşogo Allah'ım uşul dostumdun günösün keçirgin,
Allah'ım şu dostumun günahını keçirgin dep ыйлап, kolunu öp, kucaqtap, çekesinden suyup ketet eken. Giyin bir yerde jolsa dağı, joldun bul betinde jolsa çırqap barıp kolunu öp, sizden Allah razı olsun. Menin kemçildigimdi özüme aytıp meni oңдоп koygonduğunuz için dep ölgөнгө чейин ырашып bildiretken da. Emnege men jönünde giyinki muun, men jönünde жазылган тарыхты барактап атып, obbo balançılar bir anko bolgon eken de biri-birinin kemçildigin aytsa bet tırmaşıp degen biz bir nasaka kalbayla bir gepke kalbayla dep özdөрүнүн ичинде оңдошчу экен. Alar jalan Kur'an jattagan qoom bolgan. Emne üçün bir qoom gelip biz жазылган тарыхты барактап атканда пайгамбардын жанындагы сахабалар Kur'an jattabaгандан кийин кийинкилер кой жаттабай эле коюшат да деп bizdi jamanatты кылып койбосун деп Kur'an жаттап өтүшкөн да. Эми siz жазылган тарыхты кийинки мун барактаса, siz жөнүндө эмне дейт билесизби? Эмне дейт өзү? Мен айта албай атам. Өзүңүз жооп берип коесуз өзүңүзгө буюрса. Bizde hazır kimdir biri sizde uşunday kemçildiğiniz var oşan oңda bolasызбы dese boldu kıyamatga чейин tiktebeyt oşonu. Kıyamatga чейин tiktebeyt. Ökö jakın otursa da bul jatık tiktey oturat mıntep. Şunçalık buzba. Erteң biz жазылган тарыхты бизден кийинки муун барактай турган болсо, бизге тарынат чында беле. Бизден кийинки муун бизди окугусу келгенде Kur'an jattagan qoom, Kur'an jattagan muun, Kur'an jattagan apalar, eneler, tayeneler, çoğeneler ötkön dep sizler menen sıymıktana turgan bolsun da. Egerde kimde kim uşul Kur'an'dı gününe 5 ayattan jatta otursa, anda al ece, al apa, al kız karındaş jengeler 3 yıl 5 ay 2 günde toluk hafiza bolup bütösüz. Emni kılıp жүрөсүz jattabay. 2019 yıl bütüp atat, 2020 yıl girer. 2000 tiyak beğen meyle, ançam sendeler kompensasiya kılıp başlaganda da 2015 yılı başlaganda hazır bunu zaldın içinde jalan hafizalar oturat hazır. Men aytam bunu ol ayatты. Men okuyum bunu ol süröne degendir. Oturmakta. Gelgile hazır bir gelişim tüzüp alalı. Kanday deysiler? Allah'ın aldığında cüzü jarık bol. Allah'ın aldığında cüzü jarık bolup Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'din yüzünü uyalbay tiktey turgan. Ya Rasulallah, ey Allah'ın elçisi, bilespi sizge düşürülgen Kur'an'dın mununca bölügün men jattap geldim dep maktana turgan, sıymıktana turgan bolup baralı. Kur'an jattagan insan jada kalsa mürzöge koyulup atkanda dağı egerde bir mürzöge 2 kişi koyula turgan bolsa anda sözsüz türde ökönün kaysınısı göğürök süre jattasa oşol birinci koyulat. Peygamber Allah Taala bul Kur'an menen kaysi bir qoomdun je jeke adamdın je bir üybülönün darajasın bolup körбөгөндөй jogorу көтөрөт. Antkene al jattap amal kılıp anı menen jaşagandyk үчүн. Oşol ele Kur'an menen Allah Taala bir qoomdu jer menen jeksen kılıp anın kadır barkın jogotup koyot. Kur'an'ı bilip dursa dağı, jattap alsa dağı, okup alsa dağı, baraktap okuy alsa dağı, jattap bütkөндөн кийин dağı anı tebelep tepsap amal kılba jaşay turgan bolsa, anı kadır barkın düşürüp koyot degen. Azımın oruna turganın karaçı, anın kadırın Kur'an kötörüp koydu atat. Körbeysizби? Kur'an jattagan adamdın kıyamatdağı ordu al toktogon ayatında bolot. Misalı, kimdir biri Fatiha'nı bilet, İhlas, kul huvallahu ahad, Falak, kul a'udu bi rabbil falak, Nas, kul a'udu bi rabbin nas. 4 tane süre bilette. 3 yıldan beri üçümden namaz okup bilecek. Bir gün tas et ölüp kaldı. Acal barın başımızda bardı. Allah'ın aldına vardı. Allah ne deydi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep atat. Kıyamatta yuqal li sahibil Kur'an, Kur'an'dan sürelerde jattagan, toluk jattaganlarga, jartı jattaganlarga, azırak jattaganlarga barına birday aytılat. Allah aytat. Emne dep? Iqra. Oku. Kana okuçu jattaganыңды bilgende okuçu. Wartaqi. Biroq okugan sayın kötörülever deydi jogorı. Kötörülever. Warattil. Kema kunta turattil fid dunya. Biroq okuganda şaşpay oku. Amanat dünyada özüңdün bölmеңde oturganda kıngıldap muqam үнүң менен обонга салып окуйсуң го, ошентип oku деп атат. Менден сүрдөбө. Өзүңдүн аманат dünyadагы үйүңдүн бир бөлмөсүндө бурчкат
отуруп алып ушундай сенден башка хафиза жоктой окуйт элең го, ошондой оку деп атат. Шашпай. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. Анткени бейиштеги сенин ордуң токтогон аятың менен чектелет. Бирөө Фатиханы окуду, көтөрүлүп кетип атат. Алхамдулиллахи раббил аламин. Бир даража көтөрүлдү. Ар-Рахманир Рахим. Малики яумиддин. Көтөрүлүп атат, көтөрүлүп атат. 7 аятта 7 көтөрүлдү. Андан кийин Ихласка келди. Анан Фалак, анан Нас. Минал джиннати ван нас. Токтоп калды да. Аллах Таала ушул жер сенин даражаң болот. Ушул бейикте жашай бер десе, я Рабби, дагы баштан кайталайынбы десе, болбойт. Биздикинде башынан келейинчи дейбиз го биз. Быя болбой калды, дагы түшүп туруп башынан баштайынчы. Жок. Башынан баштатпайт. Мен Ихласты бир 10 жолу окуп коюн, 10 жолу көтөрчү. Жок, андай болбойт. Ошон үчүн Куранды толук жаттап алгандардын даражасын Аллах Таала кыяматта Фирдауста пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кошуна кылып коет. Алар bir күндө 5 жолу пайгамбар менен учурашып, дасторконун айланасында пайгамбардын жүзүнө ушунда сулуулугуна тиктеп, пайгамбардын берекелүү колунан баягы Каусар толтурулган чөйчөктөрдү пайгамбардын колунан алып ууртап турушат. Ал эми башка бейиштегилер Хульд, Адын жана башка бейиштегилер bir күндө 1, 10 күндө 1, 1 айда 1 Аллахтын уруксаты менен пайгамбарга кезеги менен зыярат кылып турат. Кайсынысы жакшы? Кайсыны күнүгө жакшы да турабы? Демек анда аракет кылышыбыз керек. Өлгөнгө чейин аракет кылышыбыз керек. Белди бекен болуш керек. Эгерде мен которгон, мен жазган китеп болгондо аны ооба эртең окуйм, бүрчүгүн окуйм, тиякеле коюп кое берчи. Мындай зериккенде, эчке чыга албай калганда окуйм десеңер жарашмак да. А Кур'ан андай китеп эмес да. Ал Кур'ан биздин жашообуз ал. Анын ичинде биз барбыз, сиз дагы барсыз анын ичинде. Кур'ан ичинде сиз турасыз азыр. Билесизби кантип тура? Сиздин атыңыз жазылган эмес, бирок сиз барсыз. Анткени Аллах Таала Кур'анда "Kullu ya'mal ala shakilatin." Ар бир адам сырткы келбетине жараша жашайт. Орой, тарс, турс этип баскандар сөзү деле, жашоосу деле, намазы деле, ибадаты деле ошондой да. Мындай назиктердин ибадатта жумшак болот, сөзү дагы жумшак болот. Тарсылдап, турсулдап жүргөндөр деле "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим." Карабайсызбы? Сиз жөнүндө, мен жөнүндө, баарыбыз жөнүндө Аллах Таала Кур'анда ачык айкын айткан. Өзүңүз жөнүндө эң мыкты аятты Кур'андан издеп табың.